Nikad manje teritorije i nikad više stvari koje se dešavaju i spremaju u isto vreme o kojima, kao i uvek, ništa pametno ili ništa uopšte nećete čuti na javnom servisu koji inače plaćate. Od zabrane telefona u školama, pa menjanja pasoša, pa opšte kaosa po Beogradu sa grafitima i gradskim prevozom, pa sve do SNS-a koji šatro sprema izbore, a i studenta koji spremaju skup i dele nalepnice. Ova država se prosto jednostavno, što bi rekli moja braća iz Zemuna, ne može umiriti. I zato, evo ovde i sada, opustite se, otvorite neko pivo, pa da porazgovaramo malo. Da, u moru gluposti koje nam serviraju svaki dan, postoje vesti koje su bitne ili jednostavno neverovatne za čuti i o kojima moramo da pričamo jer mogu da postanu stvarnost i problem, a krenut ćemo sa laganim štivom pre nego što postane žestoko, a kaže da će u školama uskoro potencijalno da budu ukinuti telefoni, što i jeste i nije dobro. Znači, postoji inicijativa da se telefoni skroz ukinu u školama, uz kao neke konsultacije sa decom, roditeljima i profesorima. Da, nacrt zakona postoji, čeka se predlagač, a cilj zakona je da se sistemski reši problem uređaja koji smetaju deci u učenju, a izaziva i bezbednosti problem. Druže moje, veći će bezbednosti problem da bude što ih nemaju, i da bude haos po školi kad krenu da pričaju jedni s drugima, neće znati šta ih je snašlo od socijalizacije. Iako su neke škole već uvele pravila o odlaganju telefona, imate u Kragujevcu gde se kače na zid ili u Zemunu gde se stavljaju kutije, pa posle ispadnu pa se polupaju telefoni i nikom ništa. Ovaj zakon bi definisao tu zabranu uopšte donošenja telefona kao obavezno za sve škole. Mislim, ja kažem, razumem i ne, jer s jedne strane imaš vlast koja vodi te zakone iz rukava, brati, kad god treba da se skrene pažnja s nečeg bitnijeg, pa onda glume neku brigu kao za zdrav razvoj omladine, a s druge strane imaš roditelje koji su prvi gurnuli te iste telefone u ruke deci, čim su naučili da hodaju samo da bi imali mir u kući. Opet tu je sistem koji kinji roditelje kriv, jer kad porodica nije zdrava i stabilna, sa vremenom da se posveti detetu, džaba svaki zakon. Seti svoje škole, neki od nas su dobili telefone, sećam se 7. i 8. razred otprilike i to je bio telefon, to je to, brate. Zoveš, šalješ poruku, igraš zmijicu, praviš tonovi iz Dragi Bravo, ćao, brate, sad svaka škola i sva deca digitalizovana na maks. Doduše imate i u Švedskoj šta se dešava sad, ne znam da ste vidjeli to, oni ukidaju potpuno svu digitalizaciju škola, prelaze 100% na papir i knjige, a imali su 100% digitalizovane škole. Skapirali su inače da deca ne umeju da čitaju ni posle 4 godine u školi, a ni da pišu, ne znaju ni slova, bukvalno, boje jedva u bodu. A kad sam kod boja, naši pasoši uskoro menjaju boju, što je jako bitno za našu državu, sve smo rešili, pa još boje pasoše sad kad izmenimo, to je to, zatvorili smo krug. I ne, ako ste mislili na nemanjičko plavu, varate se jer se klasična bordo boja menja u burgundi crvenu. U pravilniku o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša, bordo boje zamenjaju se rečima burgundi crvene boje i reči crveni, žuti i plavi tonovi, oko babe na selo kad ti nude sok. Zamenjuju se rečima smeđe crveni, plavo sivi, oker i sivo maslinasti tonovi. Burgundunac. Evo, to vam je taj burgundunac na ekranu. Sada u članu 3 stav 1 reči Sivertex Secura materijala zamenjuju se rečima Skivertex sigurnosnog materijala sa UV zaštitom. Znači, ne morate više pasoš da stavljate u torbu odmah do kreme za sunčanje. Kad idete na plažu, nosite ga opušteno u ruci, neće izgoreti. I ima tu još nekih stvari, ali poenta je da se ovo odnosi na sve buduće koji će se praviti i nećemo morati opet da pravimo pasoše dok nam ovi ne isteknu koji imamo, ali će ovo svakako da uradi dve stvari. Prvo, da nas iznervira, što je mene uspelo da uradi, i skrene nam pažnju sa bitnih stvari u državi, a drugo, to što će da izvuče para iz budžeta, ciljano nekoj firmi koja će to da uradi i sve što treba, jel? Inače, ne znam da li znate ovo, ali postoji 3 osobe na svetu kojima ne treba pasoš. U pitanju su kralj Ujedinjenog kraljevstva Charles III, japanski car Naruhito i carica Masako. A kad smo kod careva, studenti organizuju akcije danas širom Srbije koje glase lepi dok ne odlepe i pozivaju
pozivaju nas sve da preuzmemo nalepnice na određenim lokacijama u vašem gradu, jel? Do sada su većinski korišćeni transparenti širom Srbije, a ove diskretne male nalepnice će da dodaju još jedan nivo vidljivosti, prisutnosti i poruke vlasti da je vreme da se čisti i bukvalno i metaforički gledano. Na Instagram stranicama vaših lokalnih studentskih udruženja imate i upute gdje da dođete po njih, ali i upute gdje da ih lepite da ne biste bili bezobrazni i pravili probleme, kao i ružili grad preterano. Pa onda imamo, kaže, lift, bandera, rukohvat, bicikl, klupa, ograda, interfon, poštansko sanduče, u blizini vaših omiljenih stranačkih prostorija, mesto gdje čekate bus ili ranac koji nosite. Mislim, možete i tuđi, ali za to vam treba malo sreće da vas ne pojure. Također, studenti spremaju veliki miting u maju, ako sam to dobro razumeo. Nepoznato je da li će biti jedan veliki miting ili više po svim gradovima, bilo kako bilo je, vreme da se opet masovno družimo malo. Što se tiče nalepnica, one će naravno biti ubrzo skinute od strane vlasti, ali naše je da, kako kažu studenti, lepimo dok ne odlepe, tako da se dobro naoružate nalepnicama i samo pametno. A kad smo kod ljudi koji su odlepili, ali bi da se prave pametni, Aleksandar Šapić ovog puta umjesto sata sa Temua i ostalih gluposti hoće da postavi ni manje ni više nego bistu Draža Mihajlovića u parku Ušće. Ja sam prvo bio u fazonu, brate, mora biti prvoaprilska šala, samo kasni kao i sve drugo što rade, ali ne. Jer prvo ne znaju šta će sa Ratkom Mladićem, koji je doživao možda ni pred 20 dana u Hagu i koji sad neće da ga pusti u Srbiju na lečenje, jer po rečima njegovih neće još dugo da poživi jer je kritično stanje. A sad vraćaju i Dražu Mihajloviću u priču. Obe priče su ipak mač sa dve oštrice zbog podrške Evropske unije SNS-u. Čak ni Vučić se ne izjašnjava o mišljenju o njima, nego kaže: istorije će suditi, ali budimo ljudi, klasično pacovska demagogija, ali će dosta ojačati desnicu i lažni patriotizam koji oni furaju ovdje u Srbiji pred izbore, što njima sad treba, a treba im taj ekstremizam, doći će uskoro do toga, bit će vam jasno. Ono što jedino mogu da zamislim jeste da je SNS apsolutno ostavljena na cedilu od strane EU i partnera u kriminalu koji je imala do sad, jer nema Orbana, nema Bojka Borisova, nema Dodika koji ga je odjebao, nema Trumpa i njegovog sina koji ga izbegavaju, nema Makrona s kojim je bludničio jer ide u penziju sljedeće godine i da onda im ostaju samo deca debili koji se lože na sve ovo i kriminalci koji su ucenjene glave pa moraju da ih animiraju da ih što manje plate, jel? Uglavnom, bista bi bila također bye bye za SPS, čiji članovi u Kragujevcu i već sad prelaze u nazovi opoziciju, što samo potvrđuje da nešto između njih nije dobro, pogotovo nakon otkrivanja one slike, naravno oslobodilačke borbe gde su se ozbiljno naljutili jedne na druge. Sve u svemu, kao i obično, zbog stranačkih prepucavanja, nagrabusit će građani Srbije, najviše Beograđani koji se već par dana bore sa velikim problemom, a to je potencijalno ukidanje GSP-a, jer je od pre neki dan dozvoljeno privatnicima da uđu u to preduzeće i da preuzmu sav trolejbuski saobraćaj. Krajem 2024. godine Skupština Beograda usvojila je predlog o zameni trolejbusa električnim autobusima, što je izazvalo protivljenje dela sindikata GSP-a zbog straha od ukidanja linija i povećanja troškova. Ipak, u februaru 2026. godine doneta je odluka da se stavlja van snage ranija odluka o ukidanju trolejbusa, ali i sami znate kako je to s njihovim odlukama. Sve odluke koje se donesu služe da smire ljude koji protestuju, onda ih posle samo implementiraju i to je to. Ipak protesti se nastavljaju već danima u više gradova, a Srbija po svemu sudeći dobija još jedno privatizovano javno dobro nakon bukvalno svega drugog što su mogli da prodaju. I onda umjesto da ulažemo u naše trolejbuse koji su realno jedini prevoz koji ne zagađuje i ne guši centar grada smradom iz auspuha, mi plaćamo privatnike da nam popune rupe, sve u svemu pare njima u džep, mi da budemo srećni što nas je uopšte neko povezao do kuće ako uopšte dođe bus, iako ne moramo da idemo peške. A ako moramo da idemo peške u Beogradu, a i u drugim gradovima, imat ćemo šta je da vidimo, a to su grafiti SNS imbecila, huligana i klineca bez grama mozga u glavi koji bi kao trebali da kažu ljudima kako studenti i ljudi koji se bore za pravdu nisu u pravu i da su lopovi, debili, kurve i tako dalje. Evo ovako izgledaju ti grafiti, na sve strane su, a napokon smo se izgleda setili da imamo i tužilaštvo koje je odlučilo da pokrene postupak protiv SNS lica, NN lica koje su pravila te grafite. Kapiram da im je ponestalo spreva, jebi ga je ih bole malo noge od šetanja, pa da odmore malo. Poenta ovog bi trebalo da bude da zgade ljudima celu političku priču i pokažu kako su studenti i ljudi krivi jer oni lepe nalepnice pa su ovo odlučili da im vrate kao jebi ga. Oni su prvi počeli, nije do nas, mi se samo branimo.
kao deca neka, jebote. Oni imamo posla s ljudima kojim rezonovanje ne prelazi uzrast od 7 godina. Također još jedan razlog je što oni pokušavaju da skrenu pažnju ljudima na to da strah mora da se vrati na njihovu stranu. Kao kad su izbori, pa se oni šetaju ulicom ispred biračkog mesta, oni batinaši, isto sad i ovo, kao, jačaju im holiganske snage, nemoj slučajno da vam padne na pamet da smo za studente, vidi, svugde su, sve su jači i jači. Od toga ipak nema ništa, jer jedino što rade jeste da će ljudi koji ne znaju da studenti i ljudi lepe nalepnice, da vide kako im neka stoka šara grad, njihovu zgradu, kuću ili šta već i da kaže, i vlast ne reaguje uopšte, znači sami sebe su sjebali, ali što se njih tiče, oni jednostavno imaju samo jedan jedini način da pobede, a to je da smanji izlaznost na izborima koje SNS možda sprema uveliko ili ne, ili nas samo jako dobro zajebavaju, jer SNS je, kao što znate ili ne, uveliko u kampanji za izbore, ali više protiv studenata i u pripremi su izbora, po onome što kaže Miki Aleksić, jedan od glavnih Vučićevih ljudi, izbori će možda biti sredinom jula. Kako su došli do toga da je taj datum najbolji? Pa nisu. Moje mišljenje, a evo vi recite svoje, jeste da je to sve najobičnija farsa jedna i izbora apsolutno neće biti do kraja njegovog mandata, jer zna da će ih izgubiti, a bitan mu je Expo da dogura što dalje i uzme što više para. Te pare će da uzima od Kineza na kraju maja, nema vremena da digne penzije i plate, a to je uvek vesnik izbora, nema vremena da napravi nove opozicione stranke i priča, ovi debili iz opozicije od ranije mu nisu nešto uspeli da se povampire. Cijela ova priča je samo potez za potezom da se odugovlači, maltretiraju i nerviraju ljude i da se nekako isprovocira studentska lista da mu da imena tih 250 ljudi na listi da bi mogao da ih blati, uceni ili znate već šta. Također SNS još uvijek nije krenuo sa formiranjem lista šta ljudima treba da se završi, znate veš mašina, klima, lečenje, posao u državnoj firmi. Tu su naravno i njihovi ljudi koji sve to što imaju u nekom trenutku moraju da dovedu još 10 ili 20 da glasaju, inače će izgubiti i to što imaju, toga i dalje nema koliko vidim. Naravno, mogu ja da grešim, ali ne vidim ovo sve kao nešto ozbiljno za 12. jul, jer previše očigledno, previše fora ima tu pozivanje da proveri kad ljudi idu na more i to, previše njegovih satelita priča o tome i garanto izbora u julu, čak se pominju i relevantne institucije kao Evropska unija da se lakše poveruje, sve o svemu generalno i da budu izbori i ne. Nažalost, u ovom trenutku jedan bolestan čovjek je uspeo da okrene pažnju cele Srbije na sebe ponovo, jer svi čekamo njega da raspiše izbore i tako nam određuje sudbinu, jer tok našeg života, a za početak odmora, zavisi od egocentričnog kriminalca i umobolnika. Ali opet dve stvari su sigurne, a to je da SNS mora da ide, a studenti pobeđuju. Živi bili.